ni kedai kedudarshan Meghalaya, pat ngipriang subhai pi baro, syakatup kubor mentah kejan mit. Shuan paj ki kubor ki babnya, ngine pet shuai ki mat pekongsan. Yai peteng ke jingwat, ya ki beri ki belajar, na ke jing ter ulapa ha Himachal Pradesh, jak rengai haduk sop sawut ki beriu. Penmi ketenan kekot kekia, jong ke sorkar pedeng. Ya ki kendon traikam na kebenta bangkit ya ki dekat met jeng ki beriu, lengba ki rukom ya lenti beper. Shen on sasdang ke sorkar ya ke jing penrungkam, pendap ya ki saus pat teli ki kam balat teli, jong ketenat home guard ong ubak kaminggon umbon. Ketenat labor kadon kam bandan shibun ki nong tray. Banyo pentray hok ya ki kendon ong ubak pol lingdo. Bat shongshit karensan Miss Meghalaya bat Miss Teen Meghalaya 8,000 pusau kabala long ha Larity Auditorium. Ki kubor ki babnya. Kajing wat iki brio ki belajar ha kajing ter kensan ulapa ha Shimla Mandi Batkulu District jongka Himachal Pradesh kadang yat sya kesngi ke basau mentah kesngi. Baro ki don hadu sapu sangut ki brio ki badang jak rengai ha kene ke jingjia ha kejela. Na kini lai pun riungut ki brio ki dei ki bajak rengai ha kathan samet jongka Rampur ha Shimla District. U Deputy Commissioner ka Shimla District u Anupam Kashyap ula bicar penya ya ka jinglong jingman mentah ringkat bat ka kenhun wat brio. Ulaya thu balapatha ya katnat Public Works Department kajal Shakti bat katnat Food and Supply bakin penbiang ya ke jing syakri wadon kam ha ki jaka ki basyakta. Katnat kekot kekia jong ka sorkar pedeng kala penmi ya ki kendon trekam lane standard operating procedure na kabenta bankit ya ki dekat met jong ki brio lingba ki rukom ya baper kum na sun surok na lentirel pat duriau. Ki standard operating procedure balapan mi ta ke sorkar ken longkum ki jing tho ban yalam ya ki to ki badan benta ha ka jing bujli ya ki dekat met jong ki brio ha ke lengkari. U secretary katnat ka kot kakya u Apurva Chandra uloong ba kini ki standard operating procedure ki dei ka lenti na ka benta ki jakawat bat bujli ya ki dekat met ha ke lengkari ban pentikna ya ka jing bot renti ya ki rukom trekam ki bajanai bat ki kendon ki babhatam. Ka sorkar jela kan sasdang shen ya ka jing penrungkam ban pendap palat sauswa teli ki kam ki batheli ha katnat home guard. U menteri badai pet ya katat civil defense and home guard uba kaminggon umbon ulaong ba kane ka jing penrungkam kan sedang ha ubenai nailur. Ulaong ba kane ka jing penrungkam kan weng ya ka jing tuna breu ha katat pulet bat kan yarap ru ha ka rukom penya legat kali. Ya kane ka jing penrungkam onle ha ka benta ki kam sub inspector guardsman driver pat ki nong tray hapo office. All this including I think maybe around 400 something. There is, as of now, there is no salary pending, nothing. We're trying to fulfill all the salaries and all of this. Means even this, what is a volunteer home guard? No. You see this volunteer home guard, these people after they complete the training, the police department like the traffic police, they ask the home guard department to send some. Maybe they need 100 members of home guard volunteer training. Then we say like that. The fund and everything is come from the police department only, not from the. Hadian ke jingja padang shen bagi kenhon seng bahalang kilapan long ya ke jing talasi ya kinong bela ha ke jela. Unong aiktien ke MDA ubak pol lingdo ula banjur ya ke jing don kam bakat nat labor kadai ban penlong ya ki jing hikai bat ki program ai mensem knang ba ki samla try ri ki ba klem kam klem jam kenyo ban pentebet ha ki rukom try kam kajela Meghalaya kala don lupa ya ke jing duna ka pajur ha ka bayadai bat ki nong bela try ri bat na kata kadau bon ki nong bela ki bawan na bar jela ki wan ban bela sha Meghalaya.
Uba lingdo uloong ba katmat labor kadon kam bandon buon ki bor brio ban pentrai kam hok ya ka kendon bat ulai aware ya ka jinge trai lang hapdeng katmat labor ha KHADC bat ka sarkar jilla. That there is more local laborers available to enable the government to complete its various projects as well as in the private sector. There is an urgent need for a better coordination between the Department of Labour and the ADCs. As you are aware, there is also a Labour department in the KHADC and the other two district councils as well. And their functioning will have to be properly coordinated. Working President ka NPP Marcus Marak ulapan scam ba katon kajing persya kapajur ya UMP ka tura usaling sangma ha gambegre. Kasuki gambegre kala thili hadien ba usaling sama ula no ya kakam MLA bat shen on sa penlong ya ka election shiteng samoy ha katei ka constituency. Marcus Marak uloong ba ka party kala dapan stang ya kajing elap election jongka ha kani ka constituency bat kipat ba jongka constituency kilet pandon ringkat bat ka sarkar ha kani ka kinti bat na kata kadaw kilet pankersyan ya ukertong ka NPP. Ke NPP kala pan penyeng ya umehatap candi ha gambegre constituency. Intending candidates have started campaigning in Gambegi. All the political parties are also there now. So we also have started our campaign, though we have not declared the candidate, but we have also started our campaign. And we have been telling our people there that we are coming out consensus for one candidate, which we will be declaring very soon. So let's see what will happen in there. Hadien kajing klat no basnosi jong uwei ukana pule na kadaw kajing sha bat haka boarding electric ha Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV hostel ha mau plang ki keme ki kpa jong ki khana pule ki ladawa ban pen kenria no ya ka principal da ka bakdo ya kajing bam shim khia ban weng ya kajing thut ka boarding ya kane karai la shim ha kajing lang ha kasngi satjan ha community hall mission compound ha shalom hakaba layalam da uba binestar khongla kikme kikpa kilakan tu yikipor padai pen bakin penbiang mador ya ka boarding ha ka hostel bat kiar na ka bapen long online class kat ba ki khna pule kidang yo shti namar kane ka jingja nang bagi khna kanyo banlai no ante banyo ya ka jingpule ke jungki namar kumba kalong menta ikhna lasu mi sendan ngimtip lanu kasko kan long penpli penuh ke jingtip sangkan ingin dan big pagi dan hapeding jeng ke jinglang ngok ke krawan bar ko jiki ladu ke jingpli tena kaliang ini ke komiti ke jongi gini lek kat bala ban budin ka Catholic Sub-District Marngar bakentup ya khanyotli kisnong ki bahap hapo ka parish nongpo kalaple ya kajingalang jongki longkme henen kesngi hakayeng mane ha kasnong umwang balapen kutno menta kesngi UMLA kanongpo upa Meryl Bond sim ulaya don lang ha kani ke program balayas nok tilang da kitkot jongka Marngar Sub-District Women's Association bat kiwe ki he kihan Ubas im ulayaro ya kitiar pensapriang kubor batamai jongka Sub-District Marngar kiba ula ais ngobha haswa shilak tingka nakabenta bantit ya kini kitiar. Kila peni yang ai ke estimate kaba arlak ye kuntai dengan ongkum kupa dengan pakla ban pendap lut barok ruwan nam sui tang bala kum nok nam arsting tingin yarap ipi tinglayo ban IT silak tungka bat kumbal la bani snow yang jing khen mentali kadang don ka balan sa katsan nja tegedi jing nang jung niung nong keren nong batai kejing pen snow kejing start kejing siampang kaba habala bread yu kwai hamngan ngau buyeng hang ne wa keren ru
melong dan daju tu klai melong. Ka kan hon rai kwaya ka aroha kala penlong ya ke program penmi pisa lingba ki jing rai ban kershan ya ki nongpang ki baduk ki bathia pang ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital kum kadak pen ai burom ya iba AH Scott Lingdo bam kwai ha duar ublei ibadon ya kane kaju kajingu I jangai ha kajing im jong I ikong Polin Wadri ilapan paw ya kajing sukhia bat kajing siir mensim chapang ki jaka ai jing sumar da kabamat pang halor ki jingele shitom jong ki nongpang ki baduk bakerdo ki bayamat ya ki jing jenjar bonaki ki hab bandeno yala ka kendau ka syam lane ki hab ban pan ke liang pisa na ka benta banyo pha sumar kabala yalam sya ka jing saram ban kadau jong ka jing bamla jong ki ban se ya ka bai sya sumar ikong wajri ilarai ban pendon kam ya ka saprwa jong I banwan ra ya ka jing kela kaba ilayo mensim na ka jing angno jong ukpa jong I balakla no ban kershan ya ki jaka ai jing sumar and the problems that poor patients are facing. I am at this cusp now where I have to look after my elderly parents and an elderly aunt. So whenever I go to a hospital, I see so much suffering and I see a lot of poor people who sometimes have had to sell their land or to borrow money. They fall into a huge debt because there's no way they can pay their hospital bills. So I thought it would be very good to use my music to do something. La penlong ya kerensan Yakob Miss Meghalaya bat Miss Dean Meghalaya arhajar arpusau henin kesngi Hilarity Auditorium ha mau kasiang. Ha kekerdan Miss Dean kasamla fortunate mika adkar kalayo ra ya kana Miss Dean Meghalaya arhajar arpusau. Katba kasamla palai mensim khan kalawan ha kekerdan baar bat kasamla Nikita Nongrum kalawan ha kekerdan balai. Hakatop jong ka Miss Meghalaya kasamla bahun nongrum kalalong ka nongjom bat kalayo ra ya kana Miss Universe Meghalaya arhajar arpusau. Ya kekerdan ba layo banra ta kasamla chivalry lartang katba ka lili khathang mau kalawan ha kekerdan ka balai. Hakaju kapor ka nongjob jong ka Miss Meghalaya arhajar arpusau kalayo panrung bet cha kerensan Yakob Miss Universe India arhajar arpusau. Katba ki bawan baar balai hakani kerensan kin semi khmat ya kajela ha kerensan Miss North East arhajar arpusau kaba on sapenlong ha Itanagar. Hakawai pat kaliang kanong job jong ka Miss Dean Meghalaya arhajar arpusau kalayo rung bet sya kerensan Miss Dean Diva arhajar arpusan kaban salong ha Jaipur Rajasthan. Ka final jong ka Limpong Yelekai Open Knockout Football Tournament Baningkong bala penlong da ka Mauro Sports Club Pat Cultural Club kalalong ha NSCA Stadium ha Pahams em henin kesngi. UMLA kanong po upa Merrill Bonds em ulalong ukong san ha kani kesngi. But UMDC kanong po upa Balajit Rani kum usembut kong san ha kajinga don ringkat lang jong kiwe kihan. Ha kajinga le kai final kalim Lumkia Sports Club kala penram ya kanang kersiu thia Sports Club da ar la iwe. Dengan kau kena pol berkentu yang di sport club iseng samla nama mentau kini semua bersiukia akiwe di program kiwe berikut samla. Bukan usaha kadang gajing dan kam ke bekerki naga mentau dan di seminar lagi ke awareness program AKBD bat gajing pensuhu yang ikut samla kiwe indungi umno pan kinla ban perkre ilade hai exam giloper Mentapat nginyepet ya kajing long jingman kasun peneng hanong ba shalong. Kajing shit kalong arpulai 0.0 degree Celsius pat kajing kriat kalong khatnyo 0.0 degree Celsius. Kajing ngem ka hau kalong prapusau na kashi spa menstep pat kandai pulai na kashi spa janmin. Kajing hap slap kalong lai 0.0 millimeter. Kala banton kajing hap slap ka ba malu mala bat kajing tiet uperthat ha ki babun ki jaka. Syaban poi syakabakut cakatup kubor nginyepet biang sasisian ya kimat ki bakong san.
Ya ipteng kajing wat iki priyo ki belajar na kajing ter ulaba ha Himachal Pradesh ja ngai hadu sap samut ki priyo Penmi katnat kakot kakya jong ka sarkar pedeng ya ki kendon trekam na kebenta bangkit ya ki dekat met jong ki priyo lingba ki rukom ya lenti baper Shan on sastang ke sorkar ya kecik penrung kam ban pendap ya ki saus pak teli ki kam balat teli jong ketnat home guard om ubak kaminggon umban Katnat labor kedon kam ban ban shibun ki nong tray ban yo pen tray hok ya ki kendon om ubak pol lingdo Bat Shongshit Karansan Miss Meghalaya but Miss Dean Meghalaya at Hajar Akusa Kapala Long Hilarity Auditorium. Te parlok katung ilapoi syak bakut jong katup kubo jengi mentaka janmit hado bangin daya syam yang berpila syai kesngi kublei pi baro.